Avelen hi YouTube channel hen ka hen le moven tu ne ai holim no diu jong long lut ta thu hi hen ke jong ka kitil khol hen he che tu hen he chi a chu nang hok za dinga jong he che tu ka hen se go de ai mi hem hi inok ida thu heloven ei muda ding ei se siding ei dem ding Melma akinei ka ji nei head di khat chu le si chunga mi phapen thil se bol lo hil ho jong hi a se si a dem ding tam ta oma hin a Melma thâu thâu hi ti head di hi ai chale head di khat chu Melman ato tu pi pen chu hi a hele mi him su lung nat ding su min sit ding a hilo a hele su lung nat ding su lung hang ding a hilo le mi ma vo ding chale ako ay yung le su mang hilding ti tiltup hi Melman ane ai si acho Melma zone ding lampi ipi ti hingai tu angai ai Melma chunga zone papen hi ipiam Melma chunga pula na papen hi ipiam ti ingai tu ka ta tu ni hen Melma zone papen chu Lolhin hi pi tu pi mang chan i holim non pinai ama sa penten na Melma tu say ho chu kito kha sa hen ipije chi ka say ham na Melma chen thule la mang cha a thule lo ho chu mei chang banga manga na hin kap ding ya tu hoi lo tam ta nang dem na tu na say sit na tu tam ta hin say ding mei chang kithe zal banga hin te ding brass banga hin kap ding ya he chu na kito kha sa a hele na hin khunom lo ta naman ding kipa lo ta na ding na to ding jong tong thei lo na ding ya hi si a chu hi chi Melma ho to say mi adem now a say sit na ho thu chu na ki to ka sa lo hil ding ya hi head de khat chi pi hamati a hele mitam ta hen le sit chunga hin khu ki pa ta aman thei lo na alung hla dai now hinkho akisu mo now hi piham tile a Melma ho to say la sa agel to pi be se Melma chun to palo say di mong salem edem di mong salem I bola chu ki sa long gim pi ding ha ke long hen ACC edem ho ka ki sa long gim pi hi be nei hit ta bang to palo to hai lo a say chu akiwa ka len sa ji ai ka od do ji ai ka ki kha sa lo ai aji chui pamati a hele ai ama ho chen cha sei di mong he ai kamel ma chen edem lo le pi bolding kamel ma chen ai sei se lo le pi bolding ham ti aka gel ka jing he ai ji ji a chu mel mo ho to sei chu ka ki to kha sa lo a hele wa a hele thu pi aka gel lo hil he ai na mel mo ho to sei la sa ho thu pi in gel he ben ki to kha sa hi ben hi thoma sa penta en say no ma yai ding la ani na ka say no na Melma chu kitet pi hi en te ding mi hi mi pha zat mi lo ling zat la I bola I Melma chu kitet pi ding ham mi loi khanin thil tha gari tha ham cho na von tha ham cho ji hi a Melma kitet pi na dinga cho ji hi gari tha na dei le ki cho na kho poi na ngai cha le na mamole ai lo sil le chen tha na ke cho nom le ke cho en mobile tha na cho nom le ke cho en na ngai chal ama wang na Melma na vet sa ding en ke cho hen aji chi pa matil email ma da ke te cho apan na lo ya hi nei le lam gep sa ya hi na Melma chu impress ball go na Melma chu ititi di ha hil chen te go hen ka ti hi email ma chun til si agel ding til phalo agel ding ahelo ala thu phalo ase ding hi chu amana to ding ya hin ya cha ni na ka sei chu na Melma chu kitet pi hin kitet pi ding mi pa tam ta healthy competition na nei pi ding mi lo ling tam ta na ma ho chu na kitet pi nom le kitet pi hin ama wang na Melma chu kitet pi hin na to ding ipi umam he chu to mol so ding in ngai tu in lang na Melman ipi abola ipi angai tu ipi na to ipi bang thil anaya itabang thil tha ki cho am chu boy pi hin nang Lolhin na ding thil bo chu na gela na boy pi he chu na ngai tu analung thim pum pi na pi ding he ai ti
na Melma sin sa ako he dan at sa lo chu nang kisa longgim na de epun nang Lolhin na ding chu nang kisa longgim pi na ding ahiti kasi ay ding le atum na ang kasi nom si pamati ahele na Melma chu kinel pi azo ding gohin sila na Melma chu kina api azo ding dong gohin na Melma chu hinkho patet sama na natup na molso na Lolhin na na zo ding tsungay to inti kasi nom hiyahi na Melma sa kinil pi azot ding naguna ahele na zolo ding hiyahi itabangin hiltim goyong letsan itabangin nang di zong letsan I accept di loading apom di loading hiyahi aji ito aman agel lu kat umahiyahi Hece pa he kasu min si ding ahin. Hece nu he kasu min si ding ahin. Hece nu hece pa he kasu lung na ding ahin. Kasu boy ding ahin. Ahilawa ahile. Hece pa he kasu boy ding ahin. Atizi atso na Melma nuham na Melma paham. So itabangin seiche pi gozong lechin. Hiltim gozong lechin. Hitay di lo ding ahin. Sizi atso na Melma so kinil pi azoding gohin lang. Titingle na Melma sa kinaapi azoding gohin. Na Melma sa Lolhin na azoding goin. Diya at say na appointum na ay kansay. Dunia at say na pena hechetil ko na to say anang ay hoding ha kasi nom so ade sa nakang ta hoding ha kasi nom so hichihi. Mihimhin mimalhin ko ahilo le family in song bia ahilo wa ahile izat le namhina ACC demding chuting le maading til palo gela na tong Melma akinezin Melma kisimi akinezin hinlatuna kasi nung penta at suhil Melma chun ato ding dola kito ding nang say sit ding demding sumin sit ding chuting le nathi naman na ding gela go na to chu Melma na to ay hinla na Melma to say la sa ho chu nakisulung jing sa loading nakisuboy sa loading hiyahi sule na Melma chu nakitet pi loading hiyahi Melma chu kitet pi ngai lo hiyahi aji chi pa makitet pi ding mihim mi patata lai sit sunga dim se da hin he chi ho chu kitet pi zo ding hiyahi ting la abana si pi se hamitel na Melma chu kinil pi azo ding gohin kina api azo ding zong gohin na Melma na zona ding su Pathen lung daya hinkho naman hinkho Lolhin na nanay ding chu hiyahi Melma zona PHAPEN CHU Lolhin hiyahi dito tilko na tuin se hin hitse tilko na tu kise anangay hozo se nom na monchi wa pakai Pathenin patay na bo tao hen